bro it's just amazing បើសិនជា DMV បង្កើត movie វានឹងទៅយ៉ាងណា bro លោក how great you they are bro ខ្ញុំមើល film គាត់តែបន្ថៃគាត់មួយវា quality វាគុណភាពមួយគឺគុណភាពហ្មងចុះបើគាត់បង្កើត movie DMV movie ហើយយក actor from cycle របស់គាត់ទៅសម្ដែង bro វានឹងទៅយ៉ាងណា bro What's up y'all? I'm Lil Bok Movie in this camera, so we're gonna reaction like KDMV, yeah KDMV có một bên đấy tụi mày đấy, so I can't wait to react the shit bro, so yeah let's watch the shit, so I need to setting this shit too small and yeah, it's okay, I think it's fine. Let's see this shit bro. What's happening to like yeah? Oh, I need to come on. Camera dạ muốn nhưng mà bạn chật á tay chạy đón bộ mẹ nhóm viên non nhóm châu không mà cùng play chật bờ ra dương tôi chỉ bro thôi mà cùng play chật bờ ra what the fuck bro tay châu mà đón bông muối rồi $50 bro it's too expensive bro you got scam man ấy bố hai anh dùng mà đo ba này bự mà thoáng áo kia nó món à tăng bị bông muối khai muốn nhóm đê ập lụi vậy tới hướng ở quay cướp giang nó cứ nhâm lên đăng ấy tầng o mộng tới ná có khơi là bọc copy một bọn trẻ thưa zoom tới trong khỏi đi lụa đẻ the fuck you mean bro tăng bị pê nông máu nhưng miệng nhiên này trẻ đã đào trô rồi mà cung ố trô có nè gambling annoy mouse SMD forex works វិថីជីវិត sweet talk works វិថីជីវិត for that sweet talk crypto rock pulse oh wait we got Bon Bella we got Bon Bella in this meme in Saigon lazy boy team was chỗ rồi mà có 10 đô 3 tiết okay I haven't heard that shit bro vậy tới ôi tập I have never heard that shit bro sao má cũng thấy nó lần viết vô bàn dùng xong khánh cho rồi mà cùng chốt chơi tiết Hi everybody, welcome to S&D Strategy. Here's the strategy. You can see the price. Creating a lower low, lower high, lower low, lower high, lower high, lower low, and straight down. You can see. Oh my god, his English better bro. Come on. I thought he gonna dạy ông lê bài lại but he bro. He speak English. Maintain. At least how đi không biết đâu lấy sai nó kêu bà. Sao đọc nên trong cái hạ thầy bạn liệt đôi chỉ không. Sùng cao cho. Rồi sai bạn của người ta. Nhưng nâng cao cho bạn rồi bạn liền. này mũi miên cái nhà chốc chay bà, cầm hôn chốc chay bà. chủ mà đại Rồi chơi hoa rồi. Imagine. Wow. Cho mặc lạnh chốt đau cho mấy lần. Lần đôi không movie cho oh my god. Yo. Damn. KDMV bro. You did that cool bro. Bro, it's just amazing. But sân KDMV mean like បង្កើត movie ក្នុង industry របស់គាត់ bro វានឹងទៅយ៉ាងណា bro លោក how great you they are bro យើងមើល film គាត់ advertise គាត់មួយវា quality វាគុណភាពមួយគឺគុណភាពហ្មងចុះបើគាត់បង្កើត movie KDMV movie ហើយយក actor from cycle របស់គាត់ទៅសម្ដែង bro វានឹងទៅយ៉ាងណា bro តែហើយគាត់យក creator របស់គាត់ទាំងអស់តែនៅក្នុង movie នឹងមួយ bro it's just amazing bro នៅតែយ៉ាងណា bro it gonna be released to Netflix or something bro
I just guess, bro. Damn. I wanna it happen, bro. Come on, bro. Not just made a, like short Avatar film, bro. Made a movie, bro. I want that shit, bro. Hello, bro. Bro, how the sound, bro? Mod គឺថា professional យល់មក professional អ្នកបង្កើត movie, bro. Damn. Oh, why you follow her, bro? Ada. Waiting for shit. They're fighting. Come on, bro. ស្វាគមន៍មកពួកអស់លោកឯងមកកាន់ Fight Club នៅទីនេះមានច្បាប់មួយចំនួនដែលត្រូវធ្វើតាមទី1កុំនិយាយអំពី Fight Club ទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាដាច់ខាតកុំនិយាយអំពី Fight Club ទី3 Bro, it's the same, bro. What the hell? ទី1កុំនិយាយអំពី Fight Club ទី2កុំនិយាយ Bro, come on, in the bro, you make me shout. រាល់ការវាយទាំងអស់អ្នកណាដែលស្រែកថាឈប់ឬ tape out ការវាយបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងទី4វាយម្ដងមកគូទី5វាយម្ដងមកទឹកទី6ហាមពាក់ស្បែកជើងអត់មានអ្វីត្រូវជាប់ខ្លួនបើមនុស្សប្រុសត្រូវវាយដោះអាវទី7វាយរហូតតតែរកអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់ទី8បើថ្ងៃនេះថ្ងៃដំបូងរបស់ពួកឯងហើយត្រូវទៅវាយចប់ ពួកឯងចង់ងាប់មែនណាពួកឯងលឺគេនិយាយអត់ចូលមកបានម្ដងម្នាក់ឯងហើយអត់មានលេងខូចគេទេតាមតែកញ្ញាដែរតយវាយម្ដាយមុនកញ្ញាលើកដងដៃមែន អត់ទេខ្ញុំខាងសេវាកម្មជំនួសតា អូចឹងអត់អីអូមួយឆ្លួតផ្ទះដាច់ចុយម៉ែឥឡូវតាមួយនោះមកអូ Bro, we got Kung Fu Hustle, why, bro? Come on, bro. អានេះខ្ពស់ចុយម៉ែចុះទៅវិញ Kung Fu Hustle, why? ពូចូលអូអត់កើតមៀតធំពេកសាច់ដុំក៏ធំដែរនេះទូចពេកកញ្ញាចង់សាកវាយមួយខ្ញុំអត់ Trời. ចាកងគ្នាអត់កើតដូចគ្នាពេក Cậu nghe. មានអ្នកណាមានអីផឹកអត់សូមឲ្យជាក់ឲ្យផឹកឲ្យយើងស្រស់ស្រាយមើលអ្នកណាគេអូមកទូទៀតចុយមកកប់ហ្មង Cao mà. អូឆ្ងាញ់ណាស់ Plong đã ai vào thai trong bán này cứ lại nấc này Shout out to their friend này. កម្ពុជាកន្លះរសជាតិនៃភាពរីករាយក្មេងអានោះវាធ្វើការនៅកន្លែងខ្ញុំឯងហើយអាពេលធ្វើការវាឡប់ឯងតែពេលវាយគ្នានេះវ៉ានេះវាយងាប់ចោលហ៎ហើយសមាគមហ្នឹងគឺមានតែពេលហ្នឹងឯងតែចប់ហើយគឺចប់ហើយ ទោះបីខ្ញុំដឹងថាអាមួយនឹងវាវាយគ្នាមួយគេក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនអាចនិយាយនឹងទៅប្រាប់អ្នកផ្សេងមកណាព្រោះអាហ្នឹងគឺជាច្បាប់របស់សមាគមហ្នឹងសូមបីអាមួយក៏វាសក់ឆាមីហ្នឹងក៏វាចូលសមាគមហ្នឹងដែរចូលដំបងដូចញីចឹង
បាន2 3អាទិត្យម៉ែ អូ អានោះតាន់ដូចកបី ស្មាតគូ fighting ហ៎ Look at his play, bro. Cầm bò hay bằng phương chấp xấy cầm máu hay God. My boy. Bro, come on, bro. Oh. កញ្ញា Look at Barry. Oh, it's over, bro. Yo. It's over like this, bro. Come on. Okay. That's cool, okay? Oh, it's over like this, bro. Because he looked at Barry and he got bit by my boy. Punk. Oh my god. WWKDMV, bro. W advertising, bro. I like that shit, bro. Make it more, bro. Yeah. So, yeah, goodbye, my